Kubor nakaslem jong unongsan hima. Namar kajing duna kajing penmi dot, bat kajing bomla ban penbiang ya kajing dawa bamdo hakajela. Kamigalia Veterinary Services Association, Janja Hills District Unit, Rengkat kajing Trailang Katanat District Animal Husbandry and Veterinary Officer, Westbat East Jaintia, Hagas ngibalang kila penlong kajing ajing hikay ni Farmer Training Camp Workshop, yikisab hungut kinong region-ri kasnong laterke East Jaintia Hills District. Haswa kajing ajing hikay, ladon kajing alang lingkon, bala penlong ha multi-purpose hall laterke. Batlayo ikikenten pediang burong na u Dr. D.I. Kejang, ubalong u Chairman MVSE GHDU, na u Dr. R. Perto BDO Saipong, bat na uwa hechnong kalaterke, uba armalang. U Dr. PB Nongplo District Animal Husbandry and Veterinary Officer, East Jaintia Hills, Klirian, hakajing keren ulaong, hamegalia kajing bamdo sniang kalong khatsan hajar metrik ton, katba kajing penmi kalong tang henriw hajar tam. Bat habayadai bat kapeleng ulay tu bahamegalia uwe ubriu uyo ban bam tang lai puprateli kipeleng hakasisnem, kataru kipeleng kibawan na barjo kajela. Kumta ula kentui kinong region ri kasnong laterke, ban shim ya kani kajing ajing hikay, kenang bakin nang lak susu ban kentiu ya kakam region ri. Kiriu syampang kibala ajing batay kilong ka Dr. Ilalu, Dr. P. Sumer, ka Dr. F. Dahar, ka Dr. R. Talang kibala batay, halur kajing penmidod masi, karukom risniang, ris iar bat karukom sumar bat diada na kijing pang bat kiway. Wayuluti, wadini sekmat, lengka jing jing hikai bat jing pesnya tu ayong ki iner kui, wang la tentu ay waro ami farmers leni barin jingri ton em ka thong le de em ka thong hajini ma yong i ngayu inoi ba i thui le de inoi ba i kwa ide yo iman awajo jing semua open mind ini training program ta yo ni ki ida ida peleng yu sen yu ban set and sound Quran yang kita di kampung ada safeguard, ada di detektif, kita kita ini beliau kita kita ekonomi. Kemudian di semua buat ini kami training ini tak yang uplift yang socio-economic of the farm. Kemudian ini tak yang ras atau rong di tinggal di farm. Kemudian di semua buat ini training ini yang enhance control and heighten control ya cross domestic production. Dokna di Indonesia jeng bangda kasan jar begitu. Dasnya. You perni tak dulu datang, dulu jar rasa sangka begitu. Ini dos yang boni ijau sini video yang ijau sofino Jadi yang silen boi ini do Allah ini po wajib dia masuk Allah. Bagi kami negara distrik yang ini jadi ini cuma hari ini. Namun itu apa? Hawan mereka lebih distrik dari kampung dari Bodwa, lepas itu lepas jelah. Kata miplen ada juga boi miplen beli bayi. Iwan Bahina Andhra Pradesh में इसी कभी भी जो जितनी हमको हमलोग ये जैसे तुम लोग तापों भाई का मतलब बहुत भाई तुम भी का अस्लाम उरी तापों भी ऊपर भी चिपल besok kan jadi kan योजना जगह जो लोग काम jiwa ini dewa bangdo sudah kerja untuk kami dikasih setiap pun untuk disiplin kita jauhi karena ini dari sini dua bangdo. Iwan kita dalam bumi, nanti dan kami program ini posko. Persiapan ini, kamu pendapatan, kamu penjualan juga kita hidup kan, dosia saja. Lalu produksi penjualan Harus sistem no kita berusaha ini power growth coba dan tahu industri
thì lo sia thì cái khác là không biết